Лермонтов суратлаган жамагат эл Теберди өзөнүндө болгонду. Дүйнөгө белгили Думмайдан узак болмой. Өзөнгө ичи биле барган сууну аты аталганды. Хурзук, Ушкулан, Карчурт эле Карачайны Кобан өзөнү дедиле. Шымал Кавказны улуу сууларына бере Кобан кесини алын Элбурусну чыралларынан алады. Карачай тилде Кобан демеклик сууну кобуп, каты келген халисин билдиреді. Кобан Хурзук элини үсү биле өтүп, Ушкулан элини каты булан махар сууну кошуп, Карчурт таба саркады. Карачай шахарынын катында аңа Теберди суу кошулады. Андан ары 1000 чаклы километр жолунда көп суула саркалла аңа барып Азов теңизге кошулгунчу. Азов теңиз кесини атын эски түрк Ас булгар миллетинин атынан алганды. Ол жерледе хан Кубрат Византияны императорлары уллусый берген адам 7-нчи өмүрдө улуу Булгарияны ара шахары Фанагорияны кураганды. Кубраттын улуу жашы баян бир аты батпай, Кобанда жашаган ас булгарланы башчылары болганы себепли Карачай миллетини бабаларыны бирине саналады. Феофан кесини хронографиясында 679-680 жылларда болган ишлени ачыклай былай жазады. От самого же озера Азовского моря и до реки, называемой Куфис, Кубань, где ловится булгарская рыба ксистон, простирается древняя Великая Булгария. Tamatabız koş degen kaptırır, aytkan jomuşuna jengil çaptırır. Aytkan jomuşuna jengil çapmasa, butlarыбызга сиреş çыбыкны tarttırır. Oy dolay 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 may dolay, Oşubuzga aç konakla keldiler, ala seni saklayaçtan öldüler. Oy bola yesen sena bolgıbır, bolma yesen seni bıçağını teşerler, meni de kulağımı keserler. İkisinde birbirine tağırlar, tüplerinden otlu kızıl çağarlar. Men aytayım may dolayını sarının, maydan tolsun sen gıbıkны karının. Kuvarçıla jigit dolayçılan, yazga salçısıla dolayını jırlagan malçılan.